Anton Mordgat dibêje, ola xorî bêguman ji gelek astan pêk tê û her astek elementên corbecor ku bi salan kom bûne di nava xwe de dihewîne. Hin ji van elementan ji der û dorê hatine. Tevî beşê ku milletê xorî bi xwe re anî û yên ku serwerên Hindo-Ewropî pişt re bi xwe re anîn. Wekî hemû milletan jî xorî, efsane û têgînên xwe yên taybet hebûn, ku ya herî bi nav û deng, efsaneya komarbî bavê xwedawendan bû. Di rêya van efsaneyan re em dikarin koka xwedawendên xorîyan binasin. Puxteya efsaneyê Wisa ye. Xweda alalo padîşah bû û xweda Ano xizmetkariya alalo dikir. Ji ber ku Ano xwedîgiringiyekê bû di nav xwedayan de. Piştî 9 salan Ano êrişî alalo kir û ew şikand. Lewma alalo reviya cîhana jêrîn û Ano kete şûna wî de. Wî çaxî xweda komarbî bû xizmetkarê padîşah ê nû û piştî 9 salan komarbî êrişî Ano kir û ew têk pir û Ano reviya esman. Lê komarbî pey wî ket, bilingên wî girt, ew li erdê xist û gez organên wî yên zayendî kir. Ano keniya û kêfxweş bû ji ber ku karî bû cihê komarbî binase û wî agahdar bike ku ew organa wî gonkirî bû. Wê gavê komarbî tiştê di dev wî de mayî davêje, lê hinek ji zilamtiyê derbasî laşê wî dibe û bi sê xwedayan ducanî dibe. Ji ber ku deq tafir ne temam e, tê gotin ku zarokên Ano bi tîşop re ceng li dijî komarbî ragihandin. Dîmena duyem ji efsaneyê behsa hewildanên komarbî ji bo vegerandina padîşahiyê ji dest tîşop dike. Pêre jî afirandina dijberekî ku karibe zora tîşop bibe. Lewma ew diçe ser kevirekî û wî kevirî ducanî dike. Encama wê ducaniyê jî mirovekî ji kevir çêdibe. Ew olîkumî ye û li ser milê bilîmentekî ku navî wî Opelûrî ye ku nîvê laşî wî di deryayê de ye û bi nîvê din erd û esman radigire. Olîkumî bi lez mezin dibe ta ku digihêje esman. Wî çaxî tîşop berê xwe dide deryayê û di navbera wî û olîkumî de şer derdikeve, lê tîşop têk diçe. Li vir jî gelek valahî di deqê de hene. Piştî wê olîkumî gefa hilweşîna tevahiya mirovahiyê dixwe. Wê gavê hemû xwedan kom dibin û biryara vexwendina eya dikin. Wiha bi dîtina Enlîl dest pê dikin û paşê Opelûrî jî. û pirsa bilîmentê kevirîn yê ku biryara kuştina tîşop daye dikin. Bersiva Enlîl winda bû, lê bersiva Opelûrî wiha bû. Dema erd û esman li ser pişta min hatin bilindkirin, hîn tê negihiştibû. û dema esman bi kêrê ji erdê hate veqetandin, hîn tê negihiştibû. Niha jî milê min diêşe, lê ez vî xwedayî nas nakim. Wê gavê eya doza vekirina embarên bav û kalan û anîna wê kêra ku esman ji erdê pê hatiye veqetandin dike û lingên olîkumî bi wê kêrê dibirin.
تەویوی تشتی جی ev kevir tim xwe bi padîşahiya esmanî ku bavî wî komarbî Spartaya wî didît. Di dawî de tîşop erdek daye. Bi rêya vê efsaneyê em dijîtiya di navbera xwedayan bo desthilatdariyê fêm dikin. Ku çawa komarbî karî bû serweriya xwedayan li koma xwedanên hûrî bike. Komarbî xwedanê hûriyan ê sereke bû. Ew padîşahê xwedanan ango bavê xwedanan bû û serweriya koma xwedanên hûrî dikir. Orkêş navenda sereke ya vî xwedayî bû. Xweda Olîkumî jî kurê komarbî bû û ev navê wî yê herî hizkirî bû. Tê wateya Bazilt ku biyê belav li ser rûyê erdê tê saloxdan. Kurekî komarbî yê din jî hebû. Ew xweda Sîlver e, ê ku li bavê xwe digeriya. Lê weke ku efsaneya hûrî dibêje, ew bi çiyayên bakurî ve mijûl bibû. Potşîlatî dibêje ku ev xweda şiyanên hûriyan ên madenî diteyîsîne. Kortala abî avahiyeke li jêr erdê mîna şikeftekê ye. Avahiya pêçayî weke qibbeyekê ye. Ev bû abî, cihê ku şah serweriya giyanên cîhana jêrîn dikir. Dema tu derbasî abî dibe, tu destpêkê dibêje qeybîr e. Şandeya şûnwarî jî wisa guman dikir. Lê gelek sedeman nerîna şandeyê guhert. Cûreya kevirên hilweşiyayî di avahiyê de birêk û pêk bû. Wekî ku di hundirê malekê de be. Eger ev dever bîr ba, dê şûnmayên tevlihev di hundirê wê de bihatana dîtin. Lê şandeyê şûnmayên birêk û pêk dîtin. Rastiya kortala abî piştî vekolîna li ser hestiyên sewalan ku piraniya wan ên beraz û cewrikan bûn hate zelalkirin. Ev yek di tu vekolînên şûnwarî yên din de nehatibû dîtin. Hebûna hestiyên van her du acalan li deverekê tiştekî navdar e di gerdişên hûriyan ên olî de. Ew jî di seqayên gazîkirina giyanên cîhana jêrîn de. Deqên ku behsa vê seqaya olî dikin di belgeyên Hîtît de hene, ku dîroka wan hezar sal e piştî vê avakirinê. Lê bêguman wan behsa heman gerdişên olî dikir. Ji van deqan menas kir ku navê avahiyê yê kevin abî bû û ji bo pêkanîna seqaya olî korteke gilover gerek bû. Carnan tenê bi xencer an darekî gilover li ser erdê dihate xêzkirin. Paşê ajalek di nava wê de dibû qurbanî. Eger avahî nîşana çarçovekirina van kort û giloveran be ku hejmareka wan di hundirê abî de hatibû dîtin, wê çaxê ji bilî hestiyên ajalan tiştên biçûk ên ku me dîtine vê şîroveyê diçesipînin. Yek ji wan ev cara komîna formaya mirovan e, herwiha devê cereke din weke serê berazan e. Hîn jî lêkolîn li pêş abî berdewam in, ji bo naskirina çawaniya derbasbûyîna wê. Li devera dirêj rojhilat rojava, hin astên xwezaya şûnmayan li jor hev diyar dibin. Ji bo avakirina avahiyê ji derve ve hatine veguhestin. Bi rêya fexarê vedîtî em digihên encama ku ew vedgerin qonaxa sêyem a koşkê. Gelek cerên tekkûz hatin dîtin. Dibe ku roleka wan di nava seqayên di hundirê abî de hebû. Tiştekî din xwedîgirinkiyeke taybet ew bû şûna mora
کو ناوê êndanekî yan goşahekî nû yê orkêşê li xwe girt. Ev tişt diyar dikin ku taybetmendiya devera pîroz û kêmbûyîna hejmara kesên godehatin wê ew ji der û dorê veqetandin. Di encamê de tiştên di hundirê wê de hatin parastin. Dibe ku vê taybetmendiyê hin hêmanên din ên pîroziyê li xwe girtibin. Dikeyek bi dîwarê koşkê ve tê dîtin. Beşekî wê weke kortekê hatiye hilweşandin. Li başûrê vê kortê rêgareke bê berdewamî ji hêla bakur ve heye. Ji lewre dibe ku karekî wê yê girêdayî dikeyê hebû. Em guman dikin ku ew e tiştê di deqên horî ên pêşwexit de hatiye, ku bi navê Kaskal kor hatiye nîşankirin. Ew jî semboleke somerî ye tê wateya rêya ber bi cîhana jêrîn ve. Eger wisa be, ew girêdayî avî ye. Bi rêya yada wîn giyanên cîhana jêrîn derdikevin jor û bi rêya ya pêşîn mirov ve xwarinan dişîne jêr zemînê. Dever hêzrekî nû li ser Xweda ji me re dide pêş û ji hêzra belav li Mezopotamyayê cuda ye. Axaftin bi Xweda re li cem wan yekser nabe. Lê bi rêya nîşanên çîrovekirî xwedespêrên zanîneke pêşwext a pêşbînîkirî. Lê li cem horiyan axaftina bi Xweda re bi awayekî yekser e. Lê bi awayekî pîroz ne pêşbînîkirî. Wekî ku pêdiviya têgihiştinê bi navbeyngkarekî heye, karibe tonên dengî wî werbigerîne. Li herêma Sûriyê û geliyê Mezopotamyayê kêm caran avahiyên parastî yên vedigerin 3000 sal beriya zayînê mîna abî li orkêşê tên dîtin. Dema mirov derbasî abiyê dibe, sawek xwelê dipêçe. Qalindbûna dîwaran seqayeke bi ermanc bû, bo diyarkirina hestekî seyr bi rêya anîna formên nediyar yên xelkên jêrzemînê. Hin seqayên olî yên horî. Deqên horî diyar dikin ku mar ji bo naskirina bûyeran dihatin bikaranîn. Ew jî li gor tevgera wan di nav avê de. Ev cara şikestî ku bûye bêtirî sed perçeyî li jora erda koşkê hatiye dîtin. Hin perçeyên din bi heman neqşan li şahnişînê hatine dîtin. Navê horî bo wê carê altanî ye. Ji lewre em dikarin navekî lê bikin û bînin ber çavên xwe ew çawa li koşkê dihate bikaranîn. Koşka orkêş. Ji bo avakirina koşkê, herêmek di nav du avahiyên pîroz ên ku di dîrokê de berî wê hatina avakirin hatiye bijartin. Avahiya pîroz a jêrîn ji holeke vekirî digihêje abî pêk tê. Li aliyê rastê jî perestgeh li jora dikeyeke bilind e ku avahiya perestgehê dîmena giştî bi temamî kontrol dike. Holeke fireh koşkê bi perestgehê ve girê dide. Di encamê de hêmanê avahiyê yekîneyeke hevgirtî ya fireh çêkiriye. Di 105 metro ji Rojava ta Rojhilat. Em nikarin bibêjin ku ev şêwazê nexşekirina bajêr taybet bi orkêşê ye. Lê tiştê balkêş ew e
بکارآنینا بردوام بو کفران. کوشکا اورکیش جدو قاتان بکته. قاتا جیرین برنگ کسک دیار دبه. او جی دورا خزمتکارانه. او وکولینا دوی بشیده بداوی بویه. آشخانه انبارکه بوجنین خوارنه و اوده که پیدوین کوشکا شاه لخودگره. جبر دومانا دمه و روشن خوزایی منکاری بو ناوروکین بشه چارم ناس بکن. قاتا جورین گو برنگ زر تی دیار کرن دورا فرمی یا کوشکی بو. شاه توبکیش لگل مالباتا خواه لور دجیا و هریم بریود بر. کوشکا توبکیش در دورا 2205 سال بریا زاین هاتی آوا کرن. آواهیا کو دیوارن وی زر و کسکن. درگاها کوشکه هین نهاتی دیتن. جلورا در باسبونا وی بریا کنکه دیویر دیا. اودیا یکم دستافخانه یا. لقراغ ریگارک بکریج چکری هیا. تی گمان کرن و جرک آوه لنکوی هبو. او بریا کنالک بچوک دبن دریره آو در باسی دستافخانه دکر. دو اوده یادن یا دبن کوشکه ده بشکی آورین سرکه هاتن دیتن. جکورین مزن پیکته دسر کنالک جکره جانده یا. تورا در باس کرنا آوه دناو دیواران ده او جده راوه لگور گو خویا دکه بشه با کوری یه دورا فرمی دکوشکه دیا. شیوازی چکرن آوه توره لگل آوای چکرن آواهی دیار دکن کو کوشک دچاقا آوا کرنه ده وکی آواهی که یک گرتی بو. اودیا سسه اودیا که گو نویسا مسماری لی هاتیه دیتن. ناورو کاوه کلو پلن چاه بون. اودین ای هفت و سی هفت بسه دریانن. لی هر دو اوده گلکی بچوکن. تبکو جبلی چاودیریا اولکاران بو پاراستنا بشه کوشکه یه هندورین جبو کارکی دنجی دهاتن بکار آنین. اودیا 5 لحیوانا بید دویا. والاهیه که تنگه لقراغه که وی کنه فره هیا. او یک دبشن اید دو، سید دو و دید دو ده دوباره دبه. و یک گرتی آواهی دیار دکه. اودیا انبار کرنه یا مزن 6 دورا کوپرانیا مورن توپکیش و کسین در و دوراوی لی هاتن دیتن. اف مور جبو آسه کرنا جهن کلو پلین کوشکه دهاتن بکار آنین. او دما کو کونتینر هاتن وکرن مور لعرده هاتن آویتن. آشخانه به حسانی هاتن آس کرن. جبرکو تنورا مزن دنیوی ویده بو. لگل تنورین چکرنا خوارنه. هر وها دیتنا شونین دو مورین ارکدار کرنه ین شیفا شاهبونه یا تایبت.
ام بریا دیوار درباسی اودیا فرمی دبن. جبر کودری وی یه سرکه نهاتیه دیتن. تی گمان کرن کول آلی باشور به و بر به حوشکه و دردکه و. دورا این یک اوده که بکریج هاتیه سیناندن و بنگه هاوی قایمه لی با آوائه که خراب هاتیه ویران کرن. جه صندوق حسنی یا بچوک لیه. جه کوشونا مور تارم آگادا کچا نارامسین لی هاتیه دیتن. اوده یا بچوک سسه او جی ویران کریه. لی لقراغا باکور روشهلات تپک جحری هاتیه دیتن کو نقشه که مینا اودین یک او سسه لسرچه کریه. اوده آبچار پلانک جهیلا آواسازکی و هاتیه چه کرن و جهیلا کومک آواکرین وی بشی و هاتیه آواکرن. اف جی نیشانک دنه کو کوشک دجارکی ده به تمامی هاتبو آواکرن و دیدمک کرده. کوشک ده سردما شاه توبکیش و هفجیناوی اقنیتوم ده هاتیه آواکرن و ده سردما هر دو خلیفه نوی هفجین تارم آگادا و ایشار نابشتوم ده هاتیه بکار آنین. ده داویا هزار سالیا سیم آبریا زاینه ده کوشک هاتیه بردان و ده ورم بجهبون لجوراوی هاتنه فرح کرن. دستبیک خانی لآلی باکور بون و هین شوناوان پاراستیه و ده ورا لجورا اودین خزمتکاران یا برنگ کسک دیار دبه بو ده ورا چالاکین جواکی و بوجنین خوارن با آوای کی دمکی لی هاتن پاراستن. مینا تشت گولمل چپ جگوند موزان یه نو تیدیتن. اف قوناغ آچارمه کوناوین سه شاهین اورکیش دحوینا سادار مات، آتال شن و آن آتال. اورکیش ده هزاره دویمین آبریا زاینه ده. ده سال 1800 بریا زاینه ده گره حریری آنگو ماریا کون تواهی هرما جزیره خسته جیر کنترولا خوده. و تاوی که اورکیش برو بیوانا خواه بچوک بوجی لیبل اورکیش دوی دمه ده کاریبو سرخوابونا خواه بپارزه. و شاه ماری زیماری لیم نکاریبو ویتی خبن دستی خوده. ده سالا 1400 بریا زاینه ده شاهنشینا میتانی الهرما جزیره حتا به دریای سپی برفره بو. دوی دمه ده اورکیش تنی وکناوندک اولی یا مزم بو. و تایبتمندین خواه ین حوری ده پاراست. پشترجی قوناغا میتانی لور گها یک بونا ناسنامه یا حوری و پشترجی هلوشیا. لپارچه جیرین جباره یا باکور آمازن آسرای و هن آستین گوبریزین که ورین بچوک هاتنه نشان کرن خویا دبن. نشتجهگه ها پشتره تیروکاوی ودگره 2000 سال بریا ساینه. دما کو باجار تاراده که دبن دست پادشاه ماری دبو. وی دو سرور لباجیر ارکدار کرن. ناوین وان تیرو و حازیران بون و او نحوری بون. لی خویای کو همولاتیان هست خوی خورد بناسنامه یا نتویی یا حوری پاراستیه. گلک و دیتنین گودمالین وی سردمی دنه هاتنه دیتن گوانه وی تشتینه. هن جوان و دیتنان جی دوینه یاندنه.
Bareya bakurî ya mezin parçeyekî kûr godgihêje binê serayê tevî paşmayên qonaxa çaran dixwîne. Di vir de avahiyên mîna xaniyên biçûk hene ku ji bo şîniyê hatine bikaranîn. Ew weke taxeke biçûk ji miriyan re ye. Devereke wê ya pehn heye wê ji avahiyeke din ku dîwarek ji dîwarên wê xuya ye cuda dike. Li jora bareya mezin, hejmareke mezin ji kelpîçên hilweşyayî heye. Ev jî tê wateya bidawîbûna qonaxa niştecihbûna xaborî li deverê, ku niştecihbûna mîtanî li ser hate avakirin, weke niştecihbûna dawîn li orkêşa kevin. Li gorî vekolînên ku di 2004 de hatine kirin, ev dever tevî rûpîvana xwe ya gelekî biçûk jî lê ew ne tenê gundek bû. Zemîneke ku bi kevviran hatiye dorpêçkirin li dora avahiyan heye. Li ser vê zemînê depoyeke ku 15 perçeyên bronzî lê hatine vedîtin heye. Her wiha depeke fêrkirinê jî hate vedîtin. Tiştê nîşan dide ku tê de dibistaneke fêrkirinê hebû. Di asta ku hatiye şewtandin de, li paş cihê pîroz ê li perestgeha BA, peykerekî biçûk ê şêrekî hate vedîtin. Li gorî astên ku peyker tê de hatiye dîtin, diyar dibe ku ev peyker vedgere çaryeka dawîn ji hezareya sêyemîn a Beryazayînê. Hêmana şêr bi xwe di kulturên hunera Sûmerî ya di serdema şêrê hatiye vedîtin de tê dîtin. Lêbelê şêwazê çêkirina vî şêrî pir ji yê Someran cuda bû. Orkêş bi du şêrên xwe tê naskirin. Yek ji wan li Mûzexaneya Metropolitan li Emerîkayê ye. Yê din jî li Mûzexaneya Louvre ya Parîsê ye. Ev her du şêrên bronzî hêweya şêran derdixînin holê. Li devera perestgehê jî wêneyeke ku her du aliyên wê hatine neqşandin hate kifişkirin. Li ser aliyekî wêneyê bireke lawir ku hemû di rewşa tevgerê de ne diyar dibe. Di vê sazkirinê de hemû lawir xwarist xuya dikin. Mirov hîs dike ku weke keriyekî ne. Lê mijara rûyê din ê wêneyê bala mirov bêhtir dikşîne, ku cotkarek rahiştiye kêlana xwe û ajalek li ber e. Her wiha kûçikek li jora dîmenê ye. Cotkar li aliyekî dîmenê ye û xêzeke xwar li paş e. Cotkar lingê xwe datîne ser vê xêzê û weke ku xwejê dûr dixe. Ev rewş bi xwarbûna laş û serî re tê. Tevî tevgera diyar ya lingên ajalê ku dajo. Ev guhdana beloqkirina hêmanê tevgerê ti hempayên wê di hunera Somerî de tune ne. Lê di wêneyên dîmenên cengê ên serdema Ekkadî de hene. Peykerekî ku ji heriyê hatiye çêkirin hate vedîtin. Dirêjahiya wî 29 santîm e. Jineke tazî ye, jora serê wê kûrbûnek mîna tasekê heye. Ristikek li stûwê xwe kiriye. û di guhên wê yên bi qul de du guharên duxelek hene. Cûreya van guharan li deverên din jî ku ji zêr hatine çêkirin û vedgerin 3000 sal Beryazayînê hatine dîtin.
مینا گورستانا پادیشاهی لئوری. کوربونا لجورا سر پایکر جنه دبه گوپاچکی سری بو پاراستنه به. یانجی جبو حواندنا تشتکی خودی نرخکی آینی به. هروها دو سری جیاواز جی هنه. یکم جکوره و چاپ به دو قلن کور و دور هاتنه چکرن. و دویم جی نمونه زلامکیه کو سمبیلین خواه بویاغ کریه و تشتک مینا کوفیه لسر خواه گره دایه. لگره موزان اورکش برک جپایکرین لاوران هاتن دیتن. اف پایکرین بچوک گوش حریه هاتنه چکرن خودان گرنگیه که مزنن. کو او بجیواریه که یکسر و برچاف خورستا جیانا لاوران او کو بره لحریم بون بلگت که. مروفین گولاور و جیانا وان جنیزیک و ناسینه اف پیکر چکرنه. بریان ارخاندنا وان پیکرین گول اورکش هاتنه که فشکرن ام دبینن کو پیکرساز بهور بینی بال دایه خورستا لاوران آخوزایی و روشتا وان. مینا کو ام دبینن برخکی سر خواه بلند را کریه و وکا کو او دنافکریه کی دیه کرک دزره و هفسار لاورکی لپیش جور آنجی لدرویه. هن پیکرین اورکش جورین لاورین بجایینه. هستین 24 جورهی بکیمانی هاتنه دیتن. مینا پزکوفی، هرچ و گلک لاورین درندنه وکه پسیکا بجی و کفتار. هروها لاورین کدی و ینکو هاتنه کدی کرنجی. مینا گا، پزکوفی، بزن، کوچک دوفبادایی و گلکین دن هنه. پشکا حسب دنابرا پیکرین لاوران ده هاتنه دیتن. لهینا خوشک نهاتیه تکس کرن کو کی جان جوره وانه. ام دکارم بیجن کو 3 جوره هبون. حسب بجی، کر و برگیل. تاوی کو پاشمایینین هستیان ددن خویا کرن کو دستپیکا 2000 بریازایین جنوب حسب هاتنه کدی کرن لگوانین بردست جپایکرین لاوران لگری موزان کدی کرن و سیس کرنا حسبان ودگارینن دمک دورتر.